Pre svega da pozdravim sve učesnike sajma obrazovanja, da kažem da je ovo 3. godina kako gradska opština Zemun održava sajam obrazovanja. Imali smo mali prekid zbog COVID-a, sada nastavljamo u punom kapacitetu. Gradska opština Zemun je jedna od retkih opština koja na svojoj teritoriji ima 7 stručnih škola. Đaci u opštinu Zemun dolaze ne samo sa teritorija Beograda, nego sa iz teritorije Srema, zato smo i organizovali ovaj sajam da bi se deca upoznala sa kvalitetom obrazovanja koje naše srednje stručne škole nude. Takođe, gradska opština Zemun stoji iza ovih škola u smislu obnove njihove infrastrukture, jer znamo da rezultate koje oni postižu, koji nisu zanemarljivi, koje takođe nagrađujemo, ne bi bili mogući bez te neke infrastrukture koju obnavljamo, ulažemo i pružamo našim đacima najbolje moguće uslove da se usavršavaju i razvijaju. Ovo je jedna svojevrsna berza znanja, gde oni dolaze da se raspitaju, gde se odlučuju za jedan jako bitan korak u njihovom životu, ali znate, nije zanemarljivo za koje će se zanimanje odlučiti, u kom će pravcu njihova jedna profesionalna karijera ići, a siguran sam da je gradska opština Zemun i ove škole koje su ovde prezentovane jedna od najboljih mogućih odluka za njih u ovom periodu života.